Secara perhitungan matematika, umur kita bertambah lagi 1 tahun. Namun kalau perhitungan yang hakiki, perhitungan yang sesungguhnya, dia nata tambah umur kuras sisi tahun. Narek kuras sisi tahun, jarak masuk ke liang lahat alam kubur semakin dekat. Dan kalau sakratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin solat berjamaah atau tekun mak doming, kuna dapi wattunna mustilabeki. Yang dibawa ke kubur tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya orang mati adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah tentukan rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Makanya orang berkata, beriman kepada qada dan qadar. Kalau belum kenyataan namanya qada. Narek kumat dupani riasani qadar. Ya dipakai tuda makokoe umuru kada wadi berubah yaro. Jadi yaro umuru wadi mu berubah. De na wadi berubah ajaleng. Jadi lain umuru lain tuat jaleng. Nareko umuru kada yaro, ya kuat jaleng qadar. Beda. Umuru wadi berubah. La yaradul qada illa du'a. Digagar rubai purai napat tentu fong Allah Ta'ala sangadin napat doangan. Jadi weddingi berubah umurue nasabari pad doangan. Weddingi berubah umurue nasabari sedekah. Weddingi berubah umurue nasabari silaturahim. Weddingi berubah umurue nasabari amal jariyah. Wedi berubah. Nikia kuat jaleng di na mungkin berubah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur meskipun sesaat. Nama gato sila ogi saisa maderi yang kalinga na sengitana yanu madang na tajeng ya anak fuak jago na tu anak na ditajeng ko malaikai na patajeng malaikai iaro indo na Nabi Isa dia Maryam riwatun na angka Israel malakul maut makedani Israel Maryam iya Maryam niga ko tu akade malaikat iya na malaikat na sabari na masarang anak si boto matawanda iya na malaikat na sabari na masarang nyawamu na tubuhmu oh Israel terus ajalemu makokoy Maryam ugetan nyawamu makade Maryam yolo he taruma senang de gaga anakku Nabi Isa tarumo yolo engkapole anakku Nabi Isa naku parapa ni uluku kopopan na nariwa ka geten ni nyawaku Israel. Maka di Israel engka anakmu Nabi Isa degaga anakmu ugeten nyawamu sabab fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kung kani ajal ngi dena mungkin maju dena mungkin mundur.
Jadi digeta nyawa na Maryam, digaga kehadiran na Nabi Isa. Na magatos sila hogi na senatajeng ya na. Nabi Isa lagi na dari tajeng ni, apalagi kui cica mi. Kumakkedaki magi pale engkan na anak na matena kebetulan. Apa kurangin rampe, maka tidak maju tidak mundur. Nama gatosi di makkedaki anak na tajeng, jadi wedengi mundur. Yang bisa berubah, wedi maju, wedi mundur umuru. Ajalang dena wedi berubah. Ia dipakai tudangnya umur iya, wedi berubah ya roh. Nah katanya soal mau berubah umur, tidak berubah umur, bukan soal. Yang soal selama muki garo kumate ki. Itu yang soal. Magi na ki matinulu engka mas safari. Pasti selama ketalelu. Mau bosi-bosi joka toki. Magi maelo ki salama. Mong mo biki undangan pabotingeng melo kalau mas safari holo. Magi saba akhirat tak kibunawa-nawa. Asibaw ko poli di adjalangi nafsi aleku aleta bituan na dina padarilino makadading itaw si bantu di akhirat agam yo dibantui padoang polerilino narekong katomilo doang ki agapi sidekka polerilino kung kamu anak siajita masidekaki. Inna sodakata la tutfi wa nahliha arral kuburi. Ia tu sedekai napa dewi pelana kuburu. Jadi kung kata matengeng disunatkan keluarganya bersedekah sesuai kemampuannya. Aga sedekana air minum. Aga pi deta mereka aga kumapandre tapi bukan itu tujuan. Nah sengkah desa nabi tadi na mandri tomati napi saya dihadis deki baca sempurna. Saya bisa menunjukkan hadisnya dua-dua. Ini hadisnya Rasul tidak makan dan ini hadisnya Rasul makan. Nah soe dua telu ni kita hadis kubuka usapai kalau di babul janais bab yang membicarakan tentang jenazah. Dia gagal taroki koro tentang ya sedekah atau mati malolo dosana. Dia gagal korma kada nabi tamandre. Iya pak kok di babul janais kisapa. Coba di bab lain. Coba buka di kitab Sunan Abi Daud babul buyu bab tentang jual beli. Pasti ketemu di situ hadis yang panjang Rasulullah makan di rumah orang yang kematian. Nah, tapi kata hadis Rasul tidak makan. Jadi kedua hadis makro membawa kita berpikir. Kegana dia kamalakan. Apa sedi nabi tadi nandre, sedi nabi tamandre. Kegana kamalakan. Iya narkoto baca hadis, dibaca sarana, dibaca penjelasannya. Baca penjelasannya. Baca Sunan Nabi Daud, baca penjelasannya. Namanya Aunul Ma'bud. Baca Riyadhus Shalihin, baca penjelasannya, namanya Dalilul Falihin. Baca Bukhari, baca penjelasannya, namanya Fathul Bari. Baca di Sukum Bulughul Maram, baca penjelasannya, namanya Subulus Salam. Tidak baca, ameko bawan ni pale. Daripada tu lima pasalah, kada bawan ni pigaun ni. Nah iya upi gau tu upahang ni, cocok ni. Apa salah ya ro menurut ini? Belum tentu salah menurut Allah Taala, belum tentu. Kusi kotomir kasih padis sengena. Puraki kurang piang. Sufyan Ats-Tsauri ulangi milisu ye. Sufyan Ats-Tsauri pandita maraja, ulama besar. Apalah akurat 30 juz. Ahli tafsir,
hafal hadis, ahli fikih, terkenal namanya di mana-mana. Si runtun ni Sufyan si bawa sahabatna, sahabat Maitana, dia Syaiban. Nah rapi betul na sumpajangi maka ni Sufyan, Syaiban iko imam. Maka dia Syaiban aja na iya apa ya pak kampi mika. Iko pandrita maraja ko. Aku rangemu apalah. Iko imam Sufyan. Maka dia Sufyan menurut ilmu fikih, fa memang ahli fikih. Menurut ilmu fikih, afdol imam punana bola na tamue. Na ya tamu ka iko punna bola. Jadi iko imam. Aro? Menre ni imam Syaiban. Pak disuruh di Sufyan. Si senna imam apa sumpajang kere-kere papinadina Sufyan. Apa samanna megangi salaina tujue batena matepurvu. Dene sepasi lain antara A dengan A. Dene mustinya dibaca al-alamin, na baca al-alamin. Ro sedini. Mustinya dibaca so, na baca syah. Pada mana mito punna so, sa, sya, la, za, pada isa sulsilatil ardu silsalaha salabaneng. Salabaneng. Nak si kotomir pada sengan na Syaiban. Pendek cerita pura lima sumpajang maka dani Sufyan Syaiban meloka cemme meloka dio saya pingin mandi sangka ko tadi awal di salohe padega kamar mandi koe naseng di toga mita ki sedega aga nega apa ya mi bola ma bir ko salohe jadi memulodu mana pakaianmu di toga gamita ko anggaplah kamar mandi konoro lokani Sufyan arupan ritairo purana na lodu wajunna na taruh di topo na batue na lodu salarana na taruh si na lodu lipana na taruh si pura na pasipulun na koro pakaian na si sepole singai langsung mopo koro dia na pakaian kan mopo singai koro ay makece ni Sufyan tenre ni nakka ni ulun na ilo nala lipana melamatan na singai narukai us pere na patongan di sengai mapanelo lupa berada nandre kiye ngempelus si Sufyan ai meke ni na taruh kecek koro mi tahu di singai iya ro Syaiban pura mapas sambayang pura mapas sumpahnya salah-salang yang kalinga sekegi sahabat aku iya na de pilisu na de andre panalau dia ikuti ke sungai. Oh ternyata engkau singar itu pok na yarwajunna lipat na cari-carina. Gora di Syaiban sengasat tal. Oi singa kokoy lari singai diolona Syaiban. Letuna kor diolona na diputar da culina singai di Syaiban. Singa gaye de muise makada ulama yarwaro. Tahu de toga ga akhlak na lari ni singa ikut na bawa kedo-kedo maka dari Sufyan Syaiban agar mu baca namu putar da culina singai maka dari Syaiban desa dewi sepak guru ko pa iko ulama ko iko pala korako iko ahli tajwid ko iko museman ngero pa disegenge ya pak kampi mika. Nah sedek pak guru ka atau mau baca itu pancaji ka muridmu setanya bangsa aku pak guru to pandrita iko pala korako to maka dia Sufyan tongennya pala koraka nak dia ubarani geteng ida culina singai ke dari Syaiban watuna kuita ro Sufyan singai metto ni ratiku maka dawa tangengi tapi dena mungkin kedo mawatang kutania isin na funga Allah Ta'ala jadi natokan yati makada ya qawiyu malidda'ifi gairuka oh puam mawatang iga na melo tolong ya tamu madodonge rilaimu puang na de agaga puas sanga dinaiko mifuang
Magi Sofia musa ni bacana to. Lo kan si getet to de culina. Di nabarani Sofia. Di nabarani. Aku makoiro aja tuli pasale pada terbatau. Aku si kotomir kasih padisengen na. Aku ni baca makon itu. Apa aku ya tu lagi patuju manang sok si bos syah. Ai de ke sumpah janna. Ya man itu di pasilolongan materu. Ya. Tuli ya miro di pasilo ha kho ha memang cocok di sesena patajui di sesena pangem-pange pe ko carana. Na tuli belek mina ngurusu. Allahu Akbar. Intinya adalah taruh ni pongalatala tangga yatina tanda. Inna Allah la yandur ila suwarikum walakin Allah yandur ila qulubikum. Majepu pongalatala dena tanggai modelemu. Pongalatala dena tanggai kefasihammu. Nekia pongalatala na tangga atimu. Allahu Akbar. Wengerangi engka Cina ku bawa matawapa Cina. Oi desi sagaga napu. Morak banati nak deton apa lagi? Maka tani masa dipakai ngiramku naku sila ada nagora Robbana atina Robbana baca toko Robbana nasa lambana ini Robbana alena lambana akan sika wafil akhirati hasanah nasang wafil hariyati hasanah bahwa wafil akhirati nasang wafil hariyati agak baca makon itu nak kia marica rupana na taruh mata teri teri pak teri ini makna Robbana alena lambana tai marica rupanya taruh mata magi barani ki kira-kira makna salah taruh salah di parangkalingae parangkalingata nak kia na ule parangkalingana pongalatala nu tujuh motu. Allahu Akbar. Pongalatala tinna tanna tanga keikhlasanna na yero ihlase de gaga misengi makna ihlas sergana de pongalatala mi misengi mo malaika de to iseng makna ihlasi mo malaika de to iseng aku makoiro argai pada tatau pada itu gaga jaminat tu ini tu memang kada salama ni dia gaga jaminat pada diseng Amirul Amri ma pidato sonni na kada tu iseng ya biasa mi tahu ka biasa kata tahu reng apa kuma kita kata mate meto detiku salama muka ro kumate ka tu Allahu Akbar mita ki parema di saliwang aja mo kito na tunai engkana isena jama ro paremang de ki jama ini tudang ise dito pandrita di wirina saloe si bawa anak muda yang acak-acakan pakaiannya akadera ulama irilal papinadina lise ranaka kira-kira anak muda bangsa ni dena maita si sapole lempo itu tahu na laria wae lupa ro anak muda paremangina selamakan ngendeng nah saya di ya rose dia na pawan ni ulama na sang ustaz tabe idi tosiro selamakan dia saya dewi selangi ya makaro maca kuma pidato na kede muselangi ya ro denis sama pidato maca langi na pas salama nyawa idi mo se di minyawa de tudule pas salama coba jadi pada engka kelebihan atau pada engka Allahu Akbar. Nah sekarang sabangka ni di awal tahun ini kita tahun Masehi tadinya tahun Hijriah Masehi kan di pemula tahun maka dia kok ada se khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu manusia yang baik manusia yang panjang umurnya tapi amalnya semakin baik pula malampe umuruna
Na pade madece magelu makesi makanja ampena. Inilah manusia yang bagus kata Rasul. Wa syarran nas, manusia yang jelek, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Malampe umuruna nekia pede maja ampena. Atau ni more ni kape ni di panelot tama di masigi. Kau bila masa pari na semore ka. Tapi kau di kobi madoming, wah nada api subuh. Malam tahun baru, mas seputoi terompe. Tahu-tahu kayak Allahu Akbar. Engkau denre tanai ka, sengustad. Ya rona bita na pigau terus sikir malam tahun baru. Tabli akbar malam tahun baru. Kadang-kadang jadi ini dipigau tanya toro bidah. Kadang-kadang jangan musarai bangsa naro daripada lo mapal lepu te petasan. Petasan apa lepu. Meniup terompet. Lebih mau manggaji ngaji. Kumpul-kumpul kajian agama. Nasana dena jamai na bitta, magi wa ko dena jamai na bitta, magi ko dena jamai. Nasa bidaa, tegai dia sebidaa. Mas sapari dia tena jamai na bitta tu. Maka mas sapari kiri arwani tahu. Saya kadi, 10 tahun, itata na tu mapigau bidaa. Ya. Iya nariyaseng mandalla ala khairin kajri anhu fa'ilihi nigi jelorang kita welale decing kuna pigau ni roto di jelorangi lolongat toki apalang pada to apalan lolongangi roto ini jelorangi jadi amana pas sapari ye baja sangadi mate ni mas sapari mupi tadi mundri teteki lolonga pahala apa ini pitangi laleng menenget to mupi nabita dena mungkin aja gak bangsa dena mungkin nang kata tahu ya mana polanya musti Rasulullah jangan ya sidang malam Jumat apa dena jamin nabita daripada mak dome malam minggu. Ya kumaka dagi kaya desa nak megalada desa cuma ya tuat desa dena musti desa secara khusus kadang hadis secara umum dan lele secara umum contohnya mau zikir-zikir megalada dan lele Zkurullah zikran katsira berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu kan sudah dalil secara umum. Kapan zikirnya? Maka dia kurangi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah ketika berdiri, duduk, berbaring, kapanpun, dimanapun. Aro? Kapanpun. Jadi mau malam tahun baru, awal tahun baru, elo-elo tak. Sangat dina kalau dilarang. Adakah zikir dilarang? Ada. Kapan? Di WC ku sementara jambaki medending kurso ya Allah maka dia meleke jamban no yolo ya nakia narekko dilalengatinna ya Allahu weding tanya lilana atinna weding mau jambang udito patinna pakalapala kurangi may gaya di otakna tu may gaya na nakia ku mangaji ni koro di WC dena weding nakia ku atinna lari ro dena merigaga weding mancaji dia sengesikir tamma petu apa materu-teru ya ro lari. Jadi jangan terlalu kaku ya siro dikritisi ro zikir malam tahun baru magina tanya ya ro materompe malam tahun baru dikritisi anu memang terkadang lain-lain tahu mas susuk kita agak judulnya jalan menuju khusyuk ya toh selena kita na 40 kesalahan orang sholat ya toh siro kesalahan siapa
iya rona bitaro pidato na tu 5 pakario mapakarenu ya to sialena tu 5 pakata tahu 40 kesalahan orang salat tena baca terus nada kagak 7 sumpah jaku ya kumakue magi tanah ya ro mapakario mapakarenu di pawang tahu di masigi nabita mapakario mapakarenu alena tosi mapakatahu materu sangi haji neoloi napa makada musyrika bid'ah neraka kata Muhammad apakah itu na boleh umrah ya neraka mupa ko nolong aku astagfirullah angkaro guru tar di Jepang dar pak guru karo menurut to penilai aku ya ha tomat tasi to pak disengena tapi sudah almarhum ya biasa kung kau kutanang kedakat tabe puang engkau tahu pendapat makko aga minasa makko tosir te paduntukna neki ai kuidi makko pura ni dena makada neraka na lolongang itu de akhirnya makko tosiro na paduntukna mamuare ia tujuh ini mamuare tosi benar jadi engkau tujuh engkau benar weh gelo aku makuro nikmat kan nikmat ulangi lisu jadi hari awal tahunnya tak tambah murue secara matematika tapi secara hakiki dia tak tambah kurang mi aku kurang nih pak pada ceng ini tata apa kegang kita de tomate kemudian kudita ro lapalena hadis amai gena kebanyakan orang meninggal itu kebanyakan palawangenna umur endenge pulona na 70 antara yaro jadi kung kani koron 60 70 antarana pada ceng ini tata deko pita uriki hadis apa wi akhirnya hadis likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70 bituanna tungke sewa-sewai engkamaneng wetu ingalanna umakku palawangenna umur 60 na 70 koni ro wetu naringala koni ro wetu nari sampah konero jadi kau di romuruta lebih mau condon ni lau di akhirat condon ni jangan tulis cerita kekurangan atau jani apartai mau kita biar ki jajah kita silakan berpartai tapi jangan menjelek-jelekkan lawan politiknya pau ni kehebatan visi dan misi tanpa pernah menjelek-jelekkan lawan politik berumur ni puluh na tahu agapi taman di mesigi tuli pawan ni nata baja sanga di kumate kana ko kay mo kuburukan pawan ni ko karo mo kuburukan magina ko kiro mano ita ko mega pasyar kuburu mega ser kuburu mega to baca doa na ulayero di baca doa ya lolongat tona pasti depek ka aja lalu nak kau karo kuburukan sangi pabotok kau rek kuburukan magi weh alena mah tu di palu-palu ya masih leto aro apa seni kemudian naik ngerangi wah ya sampai ke domu pada cengi pakan jaki wi nah lo kata kau masa pari na engkau to teluhe loka ko mulurengi ro taw la masapari lurengi bawa lo ke masigi supaya yakin gudangi orang parangi sementara wilino sementara panguluta Abu Bakar na sabaja sangadi ko poli ni ajalku upasak ko iya ro baju sehari-hariku jubana ro na sengiya ro mupancaji pawaluku padokoku iya na ro kay sederhana iya ro subhanallah mapaseng
Ini to siaga di pasengan di pasipulungan ata apa di pauang. Baja sanga di kumate na aga mu andre di mundri. Paliwa kutumu. Manang ka andre. Ento si Nabi Ibrahim na pasipulungan na panapauang. Mata buduna min ba'di. Niga na rona musompa di mundriku. Iga musompa na ako day nagaga. Masumpa niya muko. Di na makadaga na rumuan rin ako di kagaga. Di. Tapi niga mo sumpa. Masumpa mo ko. Masumpa niya mo ko na ako di nagaga. Subhanallah. Allahu Akbar. Ang nawan-nawan ni siaga gana na ta siaga. Siaga. Masumpa niya manamua. Mangaji manamua. Jawaban na hindi tumiseng. Apa jangan sampai di salamat ni menurut penilaian apa matinulu kilama berjama maka menurut papinedingi salamat na ye wadi jaji tapi anak ta dena salama keberatan imatu isuro ni taman neraka ganaseng oh malaika dena adile pong Allah taala akade malaika macigau tonana ye manangka dena adile na semagin ang kaya tama ka neraka na pa bapakku de karohe bapak aku ya roh elonita masuruga tahang yo loro terpasang ke pengumuman Pak Haji Anu mundur jangan dulu masuk ke surga pasang mundur anakmu ye mbak anakku makanya nana maga bapakku toh iya na bapakku dia na purna teduh masuk pajak subuh. Iya bapak aku, iya dia pernah liang songko, motor bina liang aku pakai mabala. Iya bapak aku, iya dia pernah pas kama ngaji, napasa mi kama kursus bahasa Inggris. Jadi ko dewa sumpah jan rilino gara-gara iya bapak aku ye. Akhirnya bapak anak-anak ugan rusuk season haye. Maka dia po Allah Taala demi keadilan, serendra kota neraka dulu. Jadi mustina tama seruga dena jaji pak gara-gara anak nasi getengi apa iya rona taleta aja norma kada kurangi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sini na to matepai jaga alemu anakmu pole dia pindah narakai anakmu alemu jadi ku anakmu ditunu iko ditunu to apa anake aleta coba garero Allahu Akbar. Nega agak segetet taman neraka padahal mustina taman di surga bituanna mas sapari ki cocoknya tuh tapi aja lalu tak lupayan nata ya ku mas sangkatoni bate ipangajin utun bicu 10 tahun pura ko kugasa pada dewa sumpajang maraja-raja ko upa baine no apa tanggung jawab no tuh tomato air anakna. Iya tuh anak kuna dapi utun nama bayi ada di pabayi nih menenge selingkuh termasuk bapak anak lolong atau dosa perselingkuhan sangadin aku pura di pauang pabayi dia aja pak kamu sekolah pak iya tapi pada cengang pakai doa mua pakan jaki ya kong kagi gini kau tahu itu tanggung jawab lepas nih pak tapi kau dia tak pura di pauang makro tahu elolada mabayi nih ada ketika tanah ini na selingkuh lalu ngatoki dosa tanaya nata magi upabay na nawa akhirnya anak-anak mayitan ko tajang itu pak kutanay magay makunray makoto kung ka na masuroy agapi kita ajang nayero to masuroy pas safari agapi nasaya pa dito sa deraja aga nasawasa makade ko ade se lina sabiha telusuri nasabnya cocok nih tapi ero nasab natania makada andi si bawa andi opu si bawa opu peta si bawa peta karai si bawa karaeng tania aga balik ro lina sabiha telusuri nasabna isengi makada iga anak awa istongan ya tu apa iga na misengi ya tu anak si bawa iya anak pura si susung kupura si susung saudara susu asena nareko saudara susu harangi siala jadi makada agama lina sabiha telusuri olo iga jajiangi iga nasabna makoro
Tapi ya roh ini saisa na terjemahkan lina sabiha telusuri nasabnya andi si bo andi, opu si bo opu, peta si bo peta, raden si bo kanjeng, kiai si bo tiai, di nama ker. Telusuri bituana iga na mis segi pura si susung. Maka dari kitab Bulughul Maram kupura di pasusi rohana egang kameso masura-sura ni anata saudara susu asena nareko saudara susu dan nawa disiala. Nah, jadi ya tuh ibu-ibu madosai kung kana anak na pasusu na dena permisi lakaina jadi permisi kiolo pak wadi mau ku pasusu ranu reku pada Endre pakasih na teri nak kedela kaita yo pasusu ni permisi toki di bapakna kune singka ki catat ni maka da iya na ese bo anakku saudara susui dan nawa disiala. Ada hari ibu-ibu isa tuli macina na dita mapasusu wa mau dibentor ri mapasusu to mega bentor talepo talepo pak mapasusu ki terpasana cili to pak tontonan gratis mak bendi wi mapasusu sih menengede dia rengi dondo nyarangi nak gilito lah di munri mitai agale ada ece dari mu topeng awe kupura si susung saudara susu dan nawa disiala jadi maka dia agama telusuri yolo agan nabi tau magelo makasi makanja baca Quran na pas sumpajang agan nabi bismillah nih nasa pada gak jama-jaman na yang kupuran itu mabayineng karena jama-jaman na tuh karena kupuran mabayineng ada gak jama-jaman na suruh lisu bencot tuh ya nah ini riolo tuh nule to deto kita pasogi riolo tuh pak deto nule ka apa riwat tuh tama bayine dia pakai kesapedata gaga pak deto gaga bolata deto gaga sapedata deto gaga bolata lebih pasti motor ro tapi engkana melini motor ro engkana mebuni bola engkasiana mendaftar di lo Mekah aro sama kede dan lelena likulli syai'in miftahun tungka sewa-sewa engka mana pak goncina wa miftahu rizki an nikah nah iya pak goncina dan le nikah ya apa na pura nikah mesti mender dan le waktu na dia pakai nikah sila ada ki meli sepeda pak dia kagak bolata sisana pura nikah we mak bola lopui meli oto haro kung kata pura mabayine na dena endre dalena engka kosle ko tu engka masalah-salah ka jadi engka to menghadap ko nabita na sang rasul weh cadepi asa rasul kasih asik kau seding akan nabita berabayine sedepa abayine ko papa goncina dale itu mabayine si sana pura mabayine kasih mangolo si foto nyinna mago na sepeda kasih asik kau seding sa abayine si ko pede ko saya pura mabayine kasih sa mago sa ay pede na patungan ni seding sa abayine si ko maka terlunak ko ni romenda dalena magi na disure ro se di dua apa tulima pangewako tu majuja rumah tanggamu aku tulis majuja rumah tangga agana melo dipertahankan lebih mabayine si kopat masalah salang itu dalemu tapi kuburan ni mabayine si di nama dece di dale barat televisi maka sini tamat siaranna jana ku tulis pakai do antenena apa masolas itu matu ku takkala madece ni tama siarange jana ki pakai do kedo ya ronun na antenena ro pada ceng ni seona tuh madece ni siaranna na pakai do si antena maga nrepe ni den na silolongan makotai di lagi dia dulu Papura terakhir pada pawangan jam 7:15 selain ini pak lo sih pidato corona lewat nih terakhir jadi semakin bertambah umur mestinya perbuatan semakin bagus
Aja na sapari mi de latiangnya leta. Tapi coba-coba tuh garek latih kesabaran riati. Ro engka wali di Turki diaseng Syekh Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu wali dan ulama. Boleh kasih kuburuna di Turki. Ro pandritangan semua orang takjub kagum sama keluasan ilmunya. Jadi setiap engkai disanjung, dipuji, disanjung. Maka dia penedina. Siapa tahu bila mompo ye riae pujiale pa ya mana tahu na sanjung mana nga. Elo iro peko carana na dia disanjungi. Ay tamasiseng di pasae. Naputar ale na majoge. Ako ni romompo dia setari sufi. Kato tariat tu malibu macende makoe. Itu tariannya Jalaluddin Rumi tu. Jadi waktu na majoge di pasae naputar ale na. Maka mana ni tahu jangan, tahu sinting. Dia dihormati, dia dipuji ni. Eko ni ronalati kesabaranna, narekko dia kedai tahu sinting, tahu jangan untuk melatih kesabaran. Jadi kung kana tu emak kedai ki, engkap pitenaki, coba negara palisu, magi membalas ki gara-gara de. Ya, narekko tahu le membalas, nade ke membalas, iya na tu sabar, sabar ni tu. Sama na tunai kita dule macai dule jagurui na kedeki jagurui na tu sabar melatih kesabaran. Allahu Akbar. Jadi ya rosaisa walina po Allah Ta'ala na puji yang nareko di tunai dibanding nareko disanjung-sanjungi. Jadi biasa kami kadabila proses salah pa editosi namun da botti mi diundaki denau kiti telta ha titi di pawan itu tani undang aku ya. Apa mana kada gagah ha? Na bakal iman Allah di Mekah. Aku mako itu uki sisangi ha titi ha titi ha titi. Uki mana ngero bakal iman lo haji. Haji lodes lo diaseng. Urusanna ya tahu na ngo bikin puang ngaji dan tepuki urusanna. Apa itu dipagaji? Elelona. Tapi ini persoalan nama bawa degagaha di noko di tahun setanya sekuye pamana kadagaha nama kaliman alo Mekah. Jadi saingelo diakap apa dingin. Allahu Akbar. Jadi coba gare melatih juga kesabaran. Coba gare kulo kaki acara undangan manre apa mantap pejabat ki nak aku terlambat ki coba-coba gare kotoni itu disedena pintu tudang. Magi dulu mau perangi. Engkau ditanya, yasek nasi ye konai. Engkau guruku di Jepang nama koro al mukarram kaisa musama almarhum. Biasa ku acara-acara. Langsung tu dah kursen na pintu. Jadi di munrin apa sih kiro? Biasa ku makan lagi. Tabe guru tavua biasa kifo. Nasi konin di konai. Nasi de yase guru ta nasi de pang ke guru tayanu cinampa lena pa biasa ya koi. Padahal matasi pada sengenaro. Jadi biasa kami kada subhanallah. Purang kase de wetu silonga masuk saliwa daerah macarama. Ya rotoe gangkana mi terminal le. Upawangi sopir ka sopir. Pateruka ko tele dole pa 200 meter kapang. Apa angka koporku langsung meter guru-guru. Aja nandi pa ya to yang kena matomi terminal le. Kadang-kadang ka kopor puang nasa pesan indi iya pas sopoi. Bawa dek na mungkin ngalina sop na payamuri. Itu luar biasa naro apa katunalena. Subhanallah. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Memuar nafak barakah po Allah Ta'ala. Intinya sebagai kesimpulan, bertambah umur mestinya juga perbuatan baik juga semakin bertambah. Kemudian latih juga hati untuk kesabaran. Aja na tuli idi melok menang. Cobalah sekali-sekali hari ini tuh menang. Nah ini caurang si alita. Ya untuk melatih itu sifat-sifat. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya amirul amri, manusia biasa, sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hambanya. Mohon maaf saya tinggalkan tempat. Ya apalagi saya sudah menjamak tadi sholat maghrib dan isya. Saya mohon pamit. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.